Kristina Kika Đukić, srpska influencerka, izvršila je samoubistvo, a javnost je o tome obavestila njena prijateljica, influencerka Laura Tešanović. Kika Đukić bila je srpska gejmerka, youtuberka, influencerka, čiji je YouTube kanal K1K. U oktobru 2019. godine broji oko 639.000 pretplatnika, rođena je 25. jula 2000. godine u Beogradu. Obaveštenje. Na našu veliku žalost moram da vas obavestim da Kika više nije sa nama. Želim ovim putem da izjavim saučešće njenoj porodici i svim ljudima koji su je voleli i poznavali. Volim te Kiko zauvek, počivaj u miru, stoji na Instagram nalogu Kikine prijateljice. Sudeći po Laurinoj prethodnoj objavi na kojoj je ostavila brojeve za kontakt za prevenciju samoubistva, Kika je izvršila samoubistvo. Influencer Miloš Bajić, poznatiji kao Miloš HD, također se oprostio od Kike. Sve što bih želeo da kažem, a ima mnogo toga, sada bi bilo suvišno. Počivaj u miru mala, volim te i nekad te anđeli čuvaju. Najviše bih voleo da ovo jeste glupa šala ili prank, ali nije. Situacija je ozbiljna i ne mogu svima da odgovorim trenutno. Sumnja se na samoubistvo i ne mogu više ništa da pišem, otkrio influencer.